pravi, študenti iz Šaleške doline že od nekdaj hodijo študirati tako v Ljubljano kot v Maribor. In ker se spodobi, da in v Ljubljani in v Mariboru doživijo ta pravi žur, ki je posvečen samo njim, smo tukaj organizirali Knap žur. Zdaj pa Knap žur ima že dolgoletno tradicijo, več kot 20 let. In zakaj se imenuje Knap žur? To je v bistvu zaradi tega, ker knap, se pravi knapi rudarji, to je ena stvar, ki predstavljajo Šaleško dolino že od nekdaj. Velenje je knapovsko mesto, nastalo je pač zaradi premogovnika Velenje in zdi se mi, da je prav, da jim poklonimo neko čast in da organiziramo ta Knap žur, ki smo mu bili priča. Kot je že tradicionalno na Knap žurih, pripeljali so se šaleški študentje iz Velenja in iz Ljubljane, seveda so prišli tudi šaleški študentje, ki študirajo v Mariboru. Začelo se je vse s tradicionalnim skokom čez kožo, ko so prišli v Štuk, so tam simbolično skočili čez kožo, spili borovničke, pojedli malo tradicionalne klapovske malice, ki vsebuje kranjsko klobaso, zenf in pa kruh. Potem se je pa počasi dogajanje premaknilo v dvorano, kjer so nas zabavali najprej Cover Lover, potem Crvena jabuka, na koncu pa še Čaga Bojsi. Pa zabava mi izgleda dobro, mislim, veliko ljudi iz našega konca, iz Velenja. To se mi zdi v redu, ker se tu veliko Velenčanov spoznamo, pa tu z ljudmi iz Maribora, ki prihajajo. Vsi so malo fajn. Mislim, da ni takega, ko se nima fajn. Pa nam uvijek prekrasno, meni jako drago doći i drago mi da je uvijek lijepa atmosfera i da imamo ljubav u zraku, dakle nemamo nešto drugo. Pa nije to stvar Jugoslavije, to je stvar duh za boljim vremenima, bolje se živjelo bivšoj Jugoslaviji što živi sada, to vam je sigurno. Mogu ja reći koje sam imao svašta u bivšoj Jugoslaviji, a nisam bio kriminalac. Danas kriminalci imaju sve uglavnom. Naš najljepši komad, pa mi jako dugo sviramo već preveć godina, kako se to kaže. Dakle, svaka uvijek publika nađe svoju pjesmu, a mi nijednu nismo snimili da nam nije draga, tako da malo je teško to izabrati sad.